assalamu alaikum hare mi wuli kam fop lalande stayɗo e jam allah taw harare jam natoro ka live yo sendi tan e yewtere nden en yewtayɗo toɓɓe ɗe duwaɗen yewtude toɓɓe ɗen noon ɓe torike kala natoro yo sendi tan e yewtere nden ɗon andi ɗe balle ɗo minen min wowluno mi inni sago amen 31 décembre 2025 lanata hara mamadi dumbuyana ko laamu jama on ƴettiri yewtere nden série e kadi ɓen ƴettirɓe nden yewtere ɗon série miɗe weltaniɓe areɗo noon poɗon noppi moƴƴa jentoroɗon lan hakkille par ce que mi addana en ɗo révélation ji ɗi duwa ɗon yewtenede fi muɗum andi ɗon duwa famude ko wonko fewndi ka leydi meɗen haray noon on yaafoto moƴƴa moƴƴa ɗe balle ɗo tangi ɗin ndiyanna no arde kadi ha feƴƴitike rol donc yewtereji ɗin ala hawrodirde no duwira noon par ce que ɗon andi ñande fini weyti o ñande fini weyti haray e ndiyannan ɗe balle ko amen ga haare no arde par ce que aɗiɗi 15 jours fayda ndiyanna ñande be ñande no arde donc haray so feƴƴi ɗon duwawoji moɗon ɗin e sadakaji ni hare no jabade meɗe weltani on moƴƴa moƴƴa wallahi meɗe weltani on ko towi meɗe weltani on ha ko weltare haade kono ande nini guite no parti ni few nini fewdo ka fewdiɗen ɗo fewdo ka fewdiɗen ɗo Mamadi Doumbouya en fop meɗe gandi Mamadi Doumbouya ça va pas dans notre pays ça va pas few nini wolanɗo Mamadi Doumbouya kala est ce que hiɗon andi ko num haadi Mamadi Doumbouya yalta waɗa hanki discours hiɗon andi ko num haadi o yalta ko 31 décembre 2025 ala lanɗo mo yaltata waɗa yewtere sina Mamadi Doumbouya est ce que on landitike hoore moɗon ko fiyono haade o yalta waɗa yewtere lande posez vous la question lande ɗon ko fiyono haade o yalta waɗa yewtere ko ɗum duwa ɗon landade donc acce joɗagol ɗo famina sikka menen men ɓokka hay fus meɗen ɓokki menen sago amen 31 décembre tawatano Mamadi Doumbouya ko laamuɗo wallahi billahi jama foppo hino seediti e noon ande hunde wotere hunde laawaki ka leydi meɗen billahi jogitoɗe ko jogitiɗo noon merci d' abord mi weltano jamalagi noon mi weltano fop moɗon fi honno minni mi weltanto par ce que wallahi mi hiiɗo jama on notino noddan men nuri ɓe jaɓuno mais inni wata goto yaw votana ɓe on jaɓuno yo allah newnan en jonidire juuɗe meɗen ɓurini kadi ɓay tum min wi wata on votanoye ɓe on votano yaali ɓe wallahi jama no weltani on wata goto yaw votana ɓe e kadi ande fi honno Mamadi Doumbouya hanke o yaltaɗo waɗi yewtere nini no huuli kay Mamadi Doumbouya himo nawnini nawnare mi wolno nde ñande mini Mamadi no mondi AVC mo wondi diabete jama o sikki ko sama kala comment est ce que inno toon alternative o goto ala sina Mamadi Doumbouya ko ɗum posez vous la question lande hoore moɗon lando ɗon enen hiɗen mari kaññeje hiɗen mari jaman hiɗen mari ko ɓuuri minuma siɗen mari yimɓe intellectuel ɓe jannguɓe président Cellou Dalein président Aliou Ba ɓeɗo fof meɗen hiɗen jogiti sifa ɓeɗo leydi meɗen ni ɓeɗo hin koye seeɗani no jooɗi no braque leydi meɗen ni hiɗen jooɗi ɗen sutena Mamadi Doumbouya hiɓe ɗo ɓe fof maɓɓe ɓe aray ɗo ɓe jento hiɓe nande ko mon ko wolde par ce que ɓe andi ɓe felliti nden yatuma mi yalton mi waɗi révélation oto mo mori konde wonno yaltirde mantoro ɗo oto a sodanga ko yatta combien de millions plus de 30 000 et quelques de 30 000 dollars ɓay mi yalti mi woli ɗum jama on sikkude ko sama kala woɓɓe dogineɗo otoje ɗe 50 000 100 000 dollars ma ɗum 80 000 dollars ɗen otoje ɗo ɗo gandi ɗen mbuuli majje tun wawno ƴettude ɗo gollana leydi meɗen ndin mi yite gila 31 décembre gimi gila 2017 addi 31 décembre 2024 plus de 40 milliards de dollars de tonnes de bauxite exploité plus de 12 milliards d'or exploité ene so landike imbuɗi ɗon fof honto ɗi yeeyi an yeeya ɗo kilo goto bauxite ma kilo sappo yaha goɗɗo ƴetta ɗim yaha moƴƴinanama bateau yeeyama ngal bateau a 500 millions de dollars ƴetta ɗim inna daari ko angal faamu wona ustage tawi bo yewtere maɓɓe no wewtiri noon en ala powɗude mais hande ɗo jamala guene mi tori ko mi jeeji on fof moɗon wattene hila moƴƴa hunde lawaki ka leydi mi woto goto ɗan wata on yalto few wata on haaje ko senerde waɗata ɗi payakuji maɓɓe ɗo acce ɓe waɗa ɗi acce ɓe waɗa ɗi acce ɓe waɗa ɗi few acce ɓe waɗa ɗi on faami ka acce ɓe waɗa ɗi wata goto yaltu sutena wata goto yaltu tellana Doumbouya e yaadiɓe makko ɓen on faami haray yafelan je vais bloquer cette personne voilà donc haray ko noon jamala guine mi tori ka on fof mawɗo mi jeeji on wata goto hulu wata goto ƴeñƴo wata goto ronku ko guera wallahi leydi meɗen ni ndi hettoto les coups d'envoi arriva Conakry c'est ça que j'ai à vous dire leydi meɗen ni ndi hettoto
ɓe ƴettiɗo disposition ji mi wolanan ɗo noon jentoro ɗon hakkil natuɓe ka live ɗo e senditang e yewtere nde bari bobol islam si tawiɗa ɗo e yaadiɓe mo pour coupé o parti ɗo partage moƴƴa jama o jentito ɓe fama moƴƴa ɓe anda ɗo noon komi andi e kadi si allahu lanno jaaɓi ɓay tun hiɗon andi ɗi média ɗi téléphone live ji amen ɗo ɗi page ji amen hande ala média wonɗo laggine siivaɗo ɓuuri ɗi page ji amen donc meɗen tori yon watta hila moƴƴa e yewtereji gono toon haray menen tigiri meɗen to gani jama on waɗugol piiji goo ko tawata no lutodire salaire kono hande ɗo leydi meɗen ndi ala salaire ɓe ƴetti disposition ji honno on ɗin disposition jentoreno hakkil woɓɓe non aray ɗo joni inna onon ko wowlugol tun ono mais ala yide résultat ok c'est pas grave joɗoɗe ɗo résultat on aray résultat on aray ko woni hewtude ɗo résultat on ara hay hewta on fop moɗon kadi hiron guite moɗon andon fode a image wolano billazi nafsi biyadi ɓe ƴetti disposition ji boy on nani ɗo ɓe inni ɓe waɗa ɗo élection ji heɗitiɗi ɗin e mois de avril ka ko mois de février on nani ɓe yewti ɗin yewtereji joni noon fiyon faamu moƴƴa andeɗo noon powɗe noppi moɗon en moƴƴa wallahi ɗe balɗe wonɗe arde ɗo hari Mamadi Doumbouya o programme ano ɗum ɗo fe oimo andi fiyonnu o yaltali o waɗi campagne makko par ce que mande o jottako si tawi jama on franki jama on joɗike ɗoftike acciri ni ɓe yondinike haray menen kadi min yondinoto siɗon faala yo min yondina par ce que ngo jippiro wona minen hoore amen to min ko waɗande ko hoore meɗen en fof meɗen ko en fof meɗen mo min waɗi adne ngo jippiro est ce qu'on fami donc kala sikkuɗo komin won kon wadde sama kala yoɓe ari ɓe yalta ɓe wola komin won ko wolde yoɓe wowlu yoɓe affiche ɓe wola mais yimɓe ɗo ɗo ɓe cotisanta parti heno force vivo no landi mbuuɗi ɗin mbuuɗi konto ɗi wona yaade fopp no andi konto ɗin mbuuɗi hande ko leydi meɗen ɗo hunde waɗetake ɓa mbuuɗi mais jama on ko yiɗi argol ɗum ƴetta pression fawore amen mais ɓe wallitotako ɓe ƴettata jawle maɓɓe ɗen ɓe finance alors que non pour votre information disposition ji fof no ƴetta hen ko mbuuɗi jama o landi mbuuɗi no landa itte ɗi mbuuɗi aron wallito ɗon jama on so wallitike force vivo immoto hetta leydi meɗen ni e juuɗe ɗi bandiji est ce qu'on fami donc wata goto sikkuɗo disposition ji no ƴetta ha heewi tef donc aɗa kono mo kala yo andu ko piiji ɗin fof no waɗɗima fi leydi maɗa ndi fi leydi maɗa ndi piiji buy no waɗɗima yaltingol jawle maɗa ndi no waɗɗima e dankagol ɓengure ma nde e kadi ɗi systéme ji ɗo hara ɓe yaha ɓe votane Mamadi Doumbouya ma ɓe borjali maɗa ɓe yeɓe tawoyman ɗo par ce que il faut savoir leydi meɗen ko ɗum ɗo tum ɓe faala kamɓe koye jama fof iwtir ɓawa maɓɓe alors que noon penale ɗen 5 septembre par ce que en fof meɗen en sikkuno taw Mamadi Doumbouya ko neɗɗo fewuɗo ka en fof meɗen sikkuno Mamadi Doumbouya ko neɗɗo yurmeteɗo en fof meɗen en sanni Mamadi Doumbouya mawba o yalta e sarira en fof meɗen en sikkuno Mamadi ko neɗɗo kelluɗo jaka ko Mamadi yalte jaka ko zéro yalte jaka ko fuusi yalte ɓe trompi en fof meɗen 5 septembre 2021 ɓeyni ko justice ɓeere waɗugol eɗen surtout l'injustice on ɗo yaade hoore jama o alors que pour votre ñande be ñande réunion no woodi ñande be ñande piiji buy no woodi hande ko ƴenƴintaɓe yiɓe andi meɗen ɓaawo ga meɗen andi si allahu lana jaaɓi leydi amen ndi min hetta e ndi wallahi leydi ndi hettoto few ndi hettoto ko neeɓa e kadi noon pour votre information jama on fof kala ko wontirɗo prépare ɗo mi innayi on ko duwa ɗon kon wadde e kadi noon fiyo gandu moƴƴa Mamadi ɓay tun jama on famini ɗo kamɓe Mamadi Doumbouya o votana alors que yeru kamɓe yawɓe ɓen voti yeru kamɓe yawɓe ɓen votani mo on opposant jo momi haalata ɗo inde muɗum par ce que mi wola ɗon mimo ko par ce que woodi woɓɓe maɓɓe toon yaltuɓe ini womi mara droit wowlugol fi on suka ɗon par ce que kanko ko opposant jo donc kankadi ko ma o ya élection o participe tawta Mamadi Doumbouya mi inni mi sutenatamo mi wolata fi makko mi yaltata kono ɗiɗo en fof meɗen andi ɓe waɗi o électoral ɓe waɗi o élection o mascarade électoral ɗo fino ɓe waɗira faveur Mamadi Doumbouya fi ɗum ko faveur Mamadi Doumbouya sinon comment est ce que vous pouvez éliminer Cellou Dalein Diallo définitivement dans la lutte politique et Sidya Touré les grands partis représentatifs comment est ce que vous pouvez éliminer l'UFDG et encore vous suspendez encore vous prolongez la suspension de l'UFDG encore de 3 mois ça fait 6 mois comme ça jama ɗo fewno ka fewndi ɗen ɗo ɓay tun hiɗon suti programme ji ɗin woni no yarede ɗon eɗon anndi min gonga min ronkata hooloɗe hoɗo ɗo leydi ndi min hettayndi hooloɗe hoɗo ɗon leydi ndi wona ñandegol leydi nun ɗum leydi fewnu mais a yin condition en fof meɗen koyen anndu yimɓe maayɓe ɓen 28 septembre yimɓe maayɓe ɓen janvier février 2007
e himɓe ma ɓen kastade zéro kore ɗe balle feƴƴuɗe ɗo wata on yeggutu ɗum fi ɓe mayirali fi ɗuman ɓe faala kamɓe kadi justice waɗu si ɓe anduno wonkiji maɓɓe luttani kasta toon ɓe yatan so ɓay noon on yi ko feƴƴi kon kasta toon est ce que hande ɗon nande justice no ala fi maɓɓe hande justice woni jullere mamadi woni jullere ministére ɓe makko ɓey hande justice woni jullere maɓɓe no hiɓe jooɗi hoore maɗa hiɓe wuude kala ko ɓe faala justice on no yiɓe jooɗi hore justice on ɓe wadde kala ko ɓe faala joni noon pour votre information ni fewno ka fewno nde ɓe ƴetti coupeɗo noon faame par ce que miɗa andi woɓɓe ko ɗo arata ko ɗum ɗo welata ɓe koɓe aroɓe jento koɓe aroɓe faama ɓe commandata ɓe laykata ɓe partagata mais hara ɓe ara ɗo ɓe jento ɓe heɓa faamu ɓe heɓa ko ɓe yadata e muɗum ɓe gollitira c'est pas grave onon noon hara meɗe weltani on watta on commente wata on layku wata on partage aussi ɗon faala hono ɓay tun hiɗon heɓude fiinde hiɗon heɓude faale hiɗon heɓude toɓɓe buyɓe yahton gollitiron ka page moɗon minen mi hara meɗe weltani on ala kullel ko mi woni komi jaɓanta on komi supportanta on ko injure ji moɗon ni kala ko waɗɗon toon kala continue jande ƴettuɗo waɗɗo ka page moɗon woni ka tiktok ji moɗon woni ka chaîne ji mo youtube haray meɗe weltani on par ce que fiyon mi yo yewtere ande hewte to kono noon pour votre information mi jaɓata goto ennoga mi jaɓata few e kadi mi yawta ko onon ɓe wonɓe arde ɗo ɓe commentata ɓe ɓe laykata ɓe wonɓe ɓe hendade ɗo information ji clair yahdara e muɗum haray meɗe weltani on waɗe kala ko faalero ɗon ɗum non mankata few yehe on faami ka kono mi aray ɗo mi hollita jama on fof yoɓe andu ko fewndi ko guite mamadi Doumbouya ɗen mamadi yaadiɓe maɓɓe ɓe fof hiɓe andi koye saba pa ni fewɗo woɓɓe haalde mamadi hay ko empoisonnaɗo woɓɓe no inde mo nawni woɓɓe no inde ala wu ko haalade min kam ɗo miɗa andi nawnare makko ne mo mari AVC mo mari diabète joni noon ɗo suti mamadi 5 septembre 2021 ɗo suti mamadi ni fewdo ka fewdo en ɗo on landitake minni ka yewtere an joni komi wiɗo on landitake ko fiyonno haaɗi ɓe mamadi waɗa yewtere hanki on landitake ko fiyonno oɗon wawi promettude jaam haala guino wallahi mamadi Doumbouya o yiway woni o yahay few ha tun jama on immanomo nde wotere wallahi mamadi Doumbouya o yahay few yo jama on hoolo ɗum yo jama on famru ɗum si allahu lanno jaaɓi ndi leydi meɗen ɓe himɓe waɗo ɗi bonkiji ɗo fof yoɓe andu ñande goro ɓe nangete ɓe waɗe on respect fino ɗe jawle lagine hettoɗo ɗum noon yoɓe andu ɗo si allahu lanno jaaɓi wata goto huulu wata goto ƴenƴo si allahu lanno jaaɓi wallahi mi wolanan ɗo kala sutenɗo mamadi Doumbouya mi torikema allah yamannu huwal wahidu ahadu assamadu allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan mi torikema allah kala sutenɗo mamadi Doumbouya e o confisque pouvoir o confisque souveraineté du peuple mi torikema allah nanguɓe kala halkidaɓe fof maɓɓe kala sutenɗo mamadi Doumbouya haysi ko nene goto an allah mi torikema allah kala sutenɗo mamadi kala faalaɗo yo o systéme ɗo juuto kala faalaɗo yo mamadi Doumbouya ƴette waɗe jaman e hoorele ɓiɓɓe yimɓe no nanga baaba woɓɓe no nanga leydi no braka mi torikema allah haysi ko nene goto allah mi torikema nanguɓe fof hawtindinaɓe ko nanguɗa ɗon firawna ko tawata iɗa andi firawna a imminno goɗɗo yo aru on intigiri ari landi firawna inni ko si a nangi gaño maɗa ko no waɗatamo o inni mi naɓayma ko tumbere ko dane mama mi ƴetta lope mi sappa ko hunduko makko mi ƴetta mi koola hunduko makko mi bugomo ko maayo allah mi torikema kala haysi ko nene goto am mi fodoya ima wonɗo sutende mamadi Doumbouya fiyo yaw fiyo confisque o pouvoir on fino luttira ko laamo mi torikema allah halkude ɓe fof maɓe wota accan hay e goto e maɓɓe kala kadi yimɓe wonɓe hakkude jaame miijiɓe yawgo tawa CNRD kala faalaɗo tawoyde CNRD mi torikema allah yaltinmo hakkude jaame naɓamo few si awa allah si tawi ɗa wawi fewde on tigiri fewnumo ittamo on suusi yawgol ma o ngol miijago yawgo tawgo e CNRD mais si tawi o faala o décidi tawi ko ɗum noon allah mi torikema yaltinmo haray men weltana haray men monanakimo yo yaw few ko yata ko mettatame mais doomi ɗin hakkude jamen ɗi yalta e few kala wonɗo hakkude jamen sikkuɗo ɗo ko men woni hunde wotere alors que mo ƴettude information jamen ni komin yewta kon secret jamen o naɓana ɗum henton o naɓana ɗum o humpita yimɓe jigaje ɗen so sikki ɗum noon continue wallahi mi torikema allah yaltimɓe hakkude jamen naɓaɓe ko naɓunoɗa ɗon firawna mi torikema allah mi torikema ndaaru tampere amen nde ndaaru yangi amen ke ndaaru ande amen nde ndaaru hande ko 1er janvier hande ko fewnden ɗo ko 1er janvier jeudi 1er janvier heure amen 23h heure de Paris mi torikema allah yaman huwal wahidu kala mi torikema kala wonɗo sutende mamadi Doumbouya woni on sonnajo woni on mawɗo par ce que ɓe felliti koye bonki koye gañanidi koye naafigiyagal ɓe on sutenirde mamadi Doumbouya ɗo mi torikema allah kala sutenɗo mamadi Doumbouya hoore ɗo kaydiji yimɓe no nanga yimɓe buy no nanga hande leydi mawɓe yimɓe no warede no jattede piiji ɗon fof mi torikema allah nangu mamadi hollamo doole maɗa ɗen allah
Allah a holli be holli men dole maada den Allah min torike ma Allah an kadi hollube dole maada den Allah mi torike ma Allah nangube fop mi torike ma Allah liberu leydi amen di wallito min jama'u lanni maayde jama'u lanni dogude yaltandi leydi jama'u lanni maayde dandi jama'u lanni maayde o desel jama'u lanni maayde yawgol leyde porto mi torike ma Allah nangu mamadi nangal ko tawta sa nangi mo Allah mi torike ma Allah nangamo kadi hara ɓiɓɓe makko ɓen fopnoto par ce que ɓiɗɗo ɓura ha ɓiɗɗo mi torike ma Allah ɓiɗɗo ɓura ha ɓiɗɗo baba ɓura ha baba mi torike ma Allah ya man huwal wahidu ahadu as-samadu allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan Allah ɓe holli men dole maɗa ɗen Allah ndaru yangi amen ke ndaru sattende amen de ndaru sattende ko ɓiɓɓe leydi mari ko ndaru sonjaji ko tawta hiɓe sonjude jama o Allah mi torike ma iɗa andi koɓe feƴƴi koɓe miiji ko moƴƴana jama o iɗa andi faaleji maɓɓe ni ko bonnugol fi avenir peyo mi torike ma Allah heƴƴu hakkudeji amen e yimɓe jama o yimɓe bombe ɓe mi torike ma Allah heƴu hakkunde yimɓe bombe ɓe yimɓe moƴƴuɓe ɓen Allah mi torike ma Allah yaltimɓe fof maɓɓe hakkundeji amen naɓaɓe ko nabunoɗa ɗon firawna mamadi haajuma boni mamadi dumbuya anni sanay ko wonda wadde mamadi dumbuya men lilete o jigawla ka réseau sociaux ji ɗo mamadi dumbuya anni sanay ko wonda wadde a memi wadere jama o a memi ko memetake a ande kan fop wonno mamadi 5 septembre ko an wonata mamadi dumbuya kadi quand il sera devant la juridiction internationale ko an andata nde ñande mu si tawi kan wonno mamadi 5 septembre par ce que o wiɗo andi on wonno ɓuuri bonde kanko noon mamadi dumbuya ko wi ɗon kanko qu'il fera tout pour ne pas commettre les erreurs du passé ko nini noon mi faami nden yewtere tradition mayron ko tawata sei ko ba ƴettuno élection ji ɗi organisé élection o ƴetti o favorise alpha o ƴetti laamu o jonni alpha ko ɗum wonno erreur ji feƴƴuɗin donc inni o qu'il fera tout pour ne pas commettre les erreurs du passé donc les Guinéens je vous demande ici humblement prenez votre responsabilité pour mettre un terme définitif à Mamadi Doumbouya. L'armée guinéenne doit prendre ses responsabilités pour mettre un terme définitif à Mamadi. Mamadi doit partir. Mamadi, il doit libérer la Guinée. Il est quelqu'un qui n'est ni légal. Il est flanqué ici devant. Il est en train de confisquer la souveraineté du peuple. Et il y a certains individus qui disent non, l'alternative c'est Mamadi Doumbouya. On n'a qu'à faire coûte que coûte pour qu'il gagne à la première tour. Donc, vous voyez ce qui s'est passé dans le 28 décembre ici. Ils ont dit que c'est Mamadi Doumbouya qui a gagné les élections, n'est-ce pas? Alors que pour votre information, Mamadi Doumbouya, quelqu'un qui est flanqué, qui a pris le pouvoir par les armes, déjà, quand on la méthode des parleurs, là où Mamadi Doumbouya est sorti pour dire que non, on doit tuer l'ethnie, c'est ça le truc. ɗin yewtereji fof majji hande ɓe artiriɗi ɗo ɓe faminande no jama on ɗo kamɓe Mamadi Doumbouya ɓe lanni hande kadi wadde ko jama on faala ko on hande kadi jama on fof weltanike mo hande no yaltiro eyyi kan hunde konko eɓɓuɗon noon ko sama kala jokkuɗon ok ko sama kala jokkuɗon ñande gore gonga kanka wawa tabutude ka leydi ha hande fenande juutiɗa hanni ok pour votre information wallahi mi wolanan no Mamadi anisana ko konda wadde mais sannima mawba yalti salira mi anisana ko nda ko wadde anday a memi ko memetake a memi wadere jama o a memi ko fop hawte ko Mamadi Doumbouya anisana ko konda wadde Mamadi Doumbouya anisana c'est à dire jama on fop yo be ƴettu responsabilité ji mabɓe ɗi parce que ɓe anda ɗo ko yimɓe keferaɓe ɓe on sutende ɗo ko yimɓe ɓe hersata wona sutende ko yimɓe c'est à dire yimɓe ɓe nunɗa sina ɗum ko no soki président Aliou Ba ko no soki Fenike Mengue ko no soki Billo Ba kono soki Marwan kono wari Sadiba Coulibaly e Mohamed Djubat kono wari sefa ɓe cadre ɓe ɗo fof enen intellectuel ɓe leydi meɗen ni kono ɓe jokkinini ka leydi meɗen daare hande blogueur ɓe ɓen ka réseau sociaux ji daare dakkali gonnugo no waɗirde daare piiji ɗi noon watta ka réseau sociaux daare hande ɓe innaɓe ngo jippiroɗo ko minen jippiro goto daare hande golleji maɓɓe ɗi ɓe huwata ɗin ka réseau sociaux ji daare golleji maɓɓe ni daare nini fewndu ka fewnduɗen ɗo daare jippiro meɗen konto ngo fewndi ko noni battinde ko noni ala battinde daare ɗum ɗo fof jama ɗo duwa landade hoore moɗon question hara on ƴettali yewtereji ɗi to fawɗo heero fode ya image sikkon ko menen woni ala wakkilade daare ka fewnduɗen no hande ene ni ɗe balɗe ko mi wonno yewte ɗo ñande mi wonno minni le coup d'état qui arrive ça sera plus fort que le coup d'état de 5 septembre woɓɓe ko wonno inde ko Mamadi Doumbouya wona waɗede coup d'état c'est vrai kanko Mamadi Doumbouya ko coup d'état ji ɗiɗi wonno arde e makko coup d'état mo waɗata peuple de Guinon e coup d'état mo woni mo armé Guinon ƴettata e hoore makko sova leydi ni ko ɗe ɗiɗi joni noon pour votre information ko honɗi e majji adata wadde
ko Allah wala non ande jonno e yeyi kanko kudeta makko wayi wastay har o resisimo o felliti do kanko ide mabbe on kambe nokabe kambe dugurabe kambe e himbe ko tawta ko be fop mabbe ko militaire be jetti do 33 pick up je fop be senditi di préfecture ji fi maîtrise go terrain ji le ton parce que miji to de fota comment est ce que militaire yo ya voto gol be na ya voto vota si tahi a votanali a vota normal be na ya fudito da en fop meden go ide ngandi ko fe'i kon en ala nato dalle trodite sako créana militaire be gon ton polémique go habe ukondira hakkunde ko tawta be warabe no be duire no be warir parce que do ngandi fus be ama wargol militaire be donc jonnon hido ngandi de balle do mi wolno bay mi woli on fi coup d'état jama on ettiri yewtere nden wobbe mabbe ari attaque in no coup d'état wadata jamais de la vie hande coup d'état Mamadi Doumbouya wadi ka wadale coup d'état Mamadi Doumbouya wadi ka wadale o resisi fayda coup d'état mako on ka o resisal awa acce ɗaynede acce c'est-à-dire gollitirede nangitirede boddi jama on fop mawɗo ɗon felliti Mamadi Doumbouya o yahay goto rultata ka laamu laggene ɗo sinamo jama o suwaji e kadi dictatejo goto joɗitota ko hoore jama o se Mamadi Doumbouya lanɗo hikkitotoɗo ɓawo Mamadi Doumbouya ko IFDG ardintamo ko Alaji Sel Dalen mama Alaji Sel Dalen sappini yo wargo ko ɗum mais Mamadi Doumbouya si Allah wala no jaɓi wallahi dans les prochaines heures na hande kadi andi hari avant mi wowlayno avant que hewtere wona 1 mois 2 mois si hunde waɗa jonno si mi wowli ko ɗon tigiri woni wadde wona joni ko air joni ko mi wowlu hande jango hi on waɗi ma faɓɓe jango hi on waɗi fi hono ɗum hande kadi il n'y a plus de place ko fewndini no ko pratique ko wonɗen wolde ko fof hande no wadde ko mi won ko ñande goro mi yalto min ni ngol lawol ngo mi woni ari promete entre biskilima dingira ngol lawol ngo golletake woɓɓe toon ɓe dingira immi saboti in no ko fenande lawol ngo ko gollete ha hande lawol ngol hingol lon wo hiɓe ñande ɓe hiɓe gere mano sinaɗo entre labe kubi to tuge dingira sigiri par exemple itti labe tuge dingiray leeru sigiri ngol lawol njanol lon ngol lawol principal par ce que ngol lon ko autoroute dowa waɗede 432 km ka 400 et quelques kilomètres ngol lawol lon ko duwango waɗede mais ngal lon ɓe wawal ngo waɗde lawol duwango ngo iwde biskirima dingira leeru 100 km ɓe coupa ɗon kadi ɓe waɗa 75 km ɓe inna ɗo ɓe golla e ɗum noon donc ara jaman fof votanɓe ɓe dingira ɓe yalta votan est ce que ngol lawol ngol wawama gollede ngol 75 km on miɗe yiya ɗo suka gono toon ko tawta miggitiɗo mi wolata noon par ce que kankadi on ɓarindike ɗo mi wola moƴƴa ɓari mi ɓari ɗo an o suka mo dingira anda moƴƴa anda ko mon ma ko wolande fellita moƴƴa ɗon anda ɗo noon ɗo ha joni dowta koye posum anda noon yewtere ni mommaɗa yewtude ɗo hiɗa trompade hoore ma hiɗa trompude hoore maɗa anisane koko nda hiɗa trompude hoore maɗa hiɗa trompude hoore maɗa an tigui hiɗa andi koko fokkintinno noon marsata moƴƴana jama o hiɗa jooɗi ɗo hiɗa sutena Mamadi Doumbouya yo yaw alors que non pour votre hiɗa andi ko a jannguɗo Qur'an hiɗa andi ko ɗum deftere nde wi ala bonɗo ha yettima an ɗum ɗo ko tosoki ɗinni komi wolantama ko reeno moƴƴa ɗi yewtereji ma ɗi o dawata ɗo e yawgol dinguira e manipula jama on toon ɗum noon yo hattane kot ɗum noon ya faamu moƴƴa anda ɗum noon ok voilà haray jama on ande ɗo itte en o hande kadi pose meɗen go wallahi Mamadi joni o wayi o so tawi hara o resisi kubu makko on est ce qu'on fami gila ɗo noon nattal yesso on yiira guite moɗon ni Mamadi o iway ma o iwa o iway ma o iwa ɗum no laaɓi pos yo sukaɓen fof ka axe yo prépare yoɓe andu hunde laawaki yoɓe andu kadi Alaji Sel Dalen himo wuuri mo selli himo déterminé kadi himo iwtiri ɓaawo opposition himo iwtiri ɓaawo jama Alaji no wona jama Alaji no iwtiri tum ɓaawo makko en fof ɓeɗe hande hay rido ala hakkudeji meɗen ene e jama Alaji no meɗen ka jananiri mais ɓerɗa menen kaka to woni min liita e bimbe kikiɗi fi leydi meɗen ni holoɗe heɗo ɗon hande so yi on susta wolle to gonga ko ɓay ko Lagine on ɗon leydi ni ɓe ƴetti leydi ni ɓe brakini ɓe wuwude kala ko ɓe faala donc acce hawnegol acce joɗagol famina on anda ko fewndi kon ndi leydi meɗen Mamadi wallahi Mamadi Doumbouya o yahay few aɗon gandi kono mimati komi wiyata on wakkilo ɗe moƴƴa moƴa onon ɓe wonɓe wadde ɗi golleji onon ɓe wonɓe faalaɓe ndi leydi meɗen hetto fi ndi leydi meɗen yondu woni leydi lewdundi leydi fewndi eɗon andi pasay leydi meɗen ndi si Allah wala no jaaɓi ɓe yimɓe dakkaliji ardiɓe ɗo ɓe yiwa e fewɓe ya Mamadi o yahay il va partir par tous les moyens ça min dawno mi woliran taw mais ɗum noon ko obligatoire Mamadi Doumbouya o yahay ha ko woni ko saabu ittugol Alpha Condé wona saabu ittugol Mamadi o yahay Mamadi Doumbouya o yahay few wata goto niisu ɗum wata goto hulu ɗum wata goto ƴeñjo ɗum wata goto sikku e innon ɗo hande laaɓ non ok
leydi meɗen ndi hettoto leydi meɗen ndi on famali on nisanayi koko no soutenir Mamadi Doumbouya jonno yewte no hande kadi essentiel on ko tawta en yewta ɗo piiji seeɗa ɗi doɗen wattande illa gila ɗo partage yewtere nden kadi moƴƴa fiyo ɓen aroɓe ɗo gentoɓe commandata ɓe laykata ma ɓen himɓe wonɓe ka senirde wonɓe gentade wonɓe arde ɗo yenname mawɓe ɓe arɗoɓe gento moƴƴa mi faala no accitude ɗo audio ji ɗi mi duwa on gentinde mais addambelami audio ji ɗin ɓe permettan lan jon jouingol ñande ɓe permetti lan jouingol audio ji ɗo mi jouinede audio ji ɗi andon no hande kadi ɓillare nde andon no hande kadi ko honto fewda andon no honto penale maɓɓe ɗen ɗe yaltiti yeeso andon no hande kadi nini fewdo ka fewde no eɓɓoreji maɓɓe buynoto no heɓa mi yaltinana en audio mi prometti on inchallah siko janggo siko faɓɓi janggo ñande mi wawi humpodirte wo mi ƴetta e audio ji ɗi mi accitayde ɗo jentoɗo ɗon lanɗi hakkil fiyon famoje après continue expliquer et puis non pour votre information mi humpiti ka ɗo yewtere no iwri ka présidence ko tawta nde naɓanama Ibrahima Khalil Kone mi anda si o transfert ande siko homɓe maɓɓe siko Idi Amin en tout cas mi hendike yewtere nden ko tawta iwrude kadi ka force de défense et de sécurité ko tawta Idi Amin tigiri mo andi nde yewtere ɗon ko tawta noon hande on conflit wonɗo hakkudeji maɓɓe ɗon ko tawta ɗi mbuuɗi wona ɗi haaleji mum par ce que mi nani ɗo woɓɓe no wowla ɓe ni mbuuɗi no duwa iwde jonne armée on woɓɓe inni ɗo ko 99 millions de dollars ɗi ɓeya ƴettunoɗi jonni fi financement duwaɗi waɗede taw ko caisse publique ko tawta ko CNT constaté ɗi mbuuɗi ɗo gandi hay présidentiel dudal en yewtuno fi ɗi mbuuɗi ka jonnon fewdo ɗo nini en fop meɗe ɗe gandi nini caisse wiɗo on hande lagine caisse je lagine ɗe no waɗori caisse publique lagine wiɗo gandi ko sama kala ka ko fenade jonnon ɓe yiiɗo hande kadi ɓe waɗiɗo toɓɓe ɗiɗi en toɓɓe ɗiɗi ɓe waɗi ɗo yewtere kanko noon Mamadi Doumbouya e yewtere makko nde yaltono o adressé e jama o inni kanko ça ne se tremble jamais devant la corruption nde yewtere makko ɗon hon miɗe andi ko fi hon waɗi ha o yewtede tawi ko ma ɗum no landino déjà yo yewtu ɗum goy batte noon ɓay o yewti areɗo noon poɗo noppi moɗon ni moƴƴa ene on landike hakkudeji moɗon onon ɓe wonɓe men jentade ɗo mi lando ngal landal ko commentaire jo par ce que miɗe sutti ɗo Mamadou Boy Diallo Alpha Amadou Darul Diallo e homɓe kadi Abdourahmane Soudes ɓe mi yiiɗo himɓe buyno ka nder live ɗo ko tawta hiɓe jippinde commentaire ji man hare noon réponde o question ɗo ene on landike hakkude moɗon e Allah lagine on landike ko fi hono ɓe radiɓe militaire ɓe ko armée ɗe balɗe feƴƴude ɗo yewten fiɓe nden toɓɓere ko joni noon nden toɓɓere nde wona janggede fi muɗum ko joni noon nden toɓɓere nde wona puusede joni nini no woodi hande kadi ɗe balɗe feƴƴude ɗo hecci hankin ka ko hankin woodi militaire ɓe nangaɓe ninigoy ɓen ɗon noon hiɓe ande kadi ɓe landoto c'est à dire ɓe ara joni ɓe lando ko honno foodi a image humpitoɗe ɗo wallahi yewtere nden ko toon nde iwi naage gande yewtere nden ko toon nde iwi enen on landike ko fi hono ɓe radiɓe militaire ɓe ka force spécial e balɗe ɗo wona ɓen noon tumen nini woodi woɓɓe maɓɓe naɓaɓe ni kasa hino tortirede anduɓe ɓen fop noon goyno andi wono Mouhamed Sangare en ɓenno toon ko ɓen fop won tortirde nini fonike men ge ɓen ko toon wonno nini fewdo ɗo mi ala hendade information ji fi fonike men ge mi ala fiw mi ala hendade information fi fonike mi ala hendade fi Marwan mi ala hendade information ji kamɓe yimɓe nangaɓe ɓen ko tawta ide en andi ma ɓuri en no toon iɗen andi en ala hande goto e amin anda si ɗum mi wawi humpodirde suka woɓɓe maɓɓe goton ko tawta ko sosoɓe yetiɓe lan fi Komazo Zére Koré yetiɓe lan fi Moukhtar Kaba yetiɓe lan fi Spartak Moukhtar Kaba yetiɓe lan fi Komazo Sek Ahmed Silla e capitaine Sek wonɗo golde ka bor katto nini fewdo ɗo ɓe ittirimo to minani woɓe naɓirimo hedde kan Alpha Yaya to joni noon andite moƴƴam ɓay noon ɓe iwiri toon kanko Sek Ahmed Silla o iwiri ka bor katton mi nani o naɓirama kan Alpha Yaya joni ko to woni mais ala kulli hal tragédie maɓɓe ɗin koko Idi Amin e Bala Samoura waɗayno e Mamadi Doumbouya à l'époque hande ko ɗen golle nini ɓe woni kamɓe Moukhtar Kaba Sek Ahmed Silla Komazo capitaine Sek mo Zére Koré on e yahdiɓe maɓɓe ɓen toon e ko ɓen woni hande wadde ɗi mission ji yaha nanga ɓen yimɓe ko ɓen kadi observe ni kamñumanna e force de défense et de sécurité on ko tawata iɗen andi hande on mawɗo ko tawata iɗon andi Idi Amin hande napay kum han ton mais ɗon andi ɗin programme ji ɗin mbuuɗi ɗon fop ɗen yewtereji ɗon fop hande ɓe jaɓata kan haalay koye haala yaasi
ɓe landotoɗo jon ko fiyondu kan haala mi wolani ka alors que non pour votre information ko homɓe ɓen to wolla yetade ɗum andi toon no nini hiɓe ɓilli ɓe ala ɗi mbuuɗi joni ɗi mbuuɗi 99 million ɓe jaɓali ɗi wonaka kesɓe fiyondu par ce que ɓe landama ɗo ɓe andu yoɓe addu facture ka ko honno mi yeggiti honno ɓe woliri yewtere nde mais en tout cas ɗo litm jaɓali mais nini ɗe balle ɗo mi nani toon ɓe landi mbuuɗi par ce que ɓe yehi ɓe landi que france mbuuɗi france ƴetti mbuuɗi jonni ɓe ƴetti hayɓe programme ane ni blendeji duwaɗe yidete ɗon mi sikka on anditi ɗeya balɗe feƴƴunoɗe on nanno fi kasam mercenaire ko iwi ari fi gardugol mamadi dumboya en yewtereji ɗon noon nini ruwandeɓe ko tawta e marocain ɓe nini e togoleɓe nini pardon gaboneɓe nini hande no nanga Conakry toon sabunu sabandema par ce que ɗi exploitation ji ko wona waɗede ɗe balle fiƴuɗo ɗo guere yaltuɗo jakkude mabɓe toon on nani hay citerne je no wayliti e hoore woɓɓe mabɓe toon no yani e hoore mi ala natode dalle trop détata mais onon anduɓe ɓen fimuɗo wontirɓe télémile ma wontirɓe hedde ka société ji mabɓe toon eɓe dinguiraɓe hedde yesso toon leeru anduɓe ɓen ha e sigiri ɗon andi déjà hara hedde Conakry on ga kam sara e bofa par ce que ɓen rewɓe ɗon kadi on yi cangol ngol koɓe golli kon noon hedde bofa on ɗe balɗe feƴƴuɗe ɗo neɓaɗo he waɗali en mois foppo nandi nde yewtere ɗon hiltite ka yewtereji an ley nden yewtere ɓaymi wowli nde ɓe yinni ko sama kala ngol cangol ɗon saabu exploitation maɓɓe on saabu koɓe ƴettata kon ɓe ara ɓe hokka profonde ji maɓɓe ɗi ley toon cangol ngol foppo wonti rouge cangol ngol fof wonti boɗe hande kadi tawi ala ko yimɓe ɓen ƴeegoa ala ko ɓe rewa ala ko ɓe huppa ala c'est à dire ko daabeji maɓɓe ɗi yara sabu ɗum no immi no waɗi ɗen balɗe ɗon ɓe yimmi ɓe manifesti on manifestation maɓɓe ɗon ɓay noon ɓe manifesti ke ɗum ɗon on fof moɗo ɗon andi ko ɗum waɗi ha ɓe manifesti ka ɓe manifesti ɗum noon par ce que ɓe andi si ɓe immanaki kamɓe hoore maɓɓe ɓe dari ɓe yaltono ɗo ɓe woli hayri inde riyotinto toon alors que noon pour votre info tawi ɓe wata ƴettude ɗin ɗon ɗin ɗon ɓe wata ƴettude ɗin ɗon c'est à dire ɓe naɓaɗi ko tawata plein maire no ɓe wowiri no waɗirde golle maɓɓe tawi ɓe ronki hande kadi ɓe tampi golle ɗen élection hewti ɓe andi ɗo hande kadi mamadi ala yaltude ley toon jamagol ley si jonnaka mbuuɗi ɓe yaltata ɓe financi ɗo mbuuɗi plus de 36 milliards de dollars pardon 36 milliards de francs guiné ko tawata ɗinnon tun ko waɗiraɗi campagne mamaya e sodirgol conscience jama on ɓe waɗi plus de 36 milliards de francs guiné nini plus de non no ɓuri kassa plus de 2000 et quelques véhicules ko okkitira par ce que so ndaari 300 et quelques ettamo waɗama e sous préfecture ji ɗi ko tawata ɓen himɓe wonɓe ka gouvernement wona ɓe ɗen jonnede ɗen otoje ko sakkitorum ko wonno yiide ɓen ɓe wonno yiide tutti ñamete mi ala wolde ko inde maɓɓe mais iɗon andi ɗinɗon fof iɗon andi e ɓe sakkitaɓe jonnede e responsabilité ji ɗo otoje wona ɗeɗen yaltinede e jonne ɓen noon ɗinɗon fof ko tawa ka caisse de l' état woni iwde ɗin programme ɗi ɗon fof iɗon andi ko ha honto ɗin noon fewndi aɗon noon yewti hannde kadi fiide toɓɓere ɗi mbuuɗiɗi ɓe wonno haalde fi muɗum ka armé nde yewtere mi falla on jentorode hakkil faama moƴa si wonano gacce mi juinano ɗo audio o hara ko yo aro ɗo o jentito audio o anda wawi audio o mi juinimo sans prémission makko mais si mi wata wadde ɗum noon sina ɗum haare labaka sina ɗum audio ono ɗo mbiɗa wawiyomo hay hollude ɗo kam mi itta captiro mi hollanmo ɗo mais inchallahu la no jaaɓi mi wawa humpodirde e makko si tawi o jaaɓi mi accitana e audio jiri ɗo jentoɗo moƴƴo andon e probléme wonɗo hakkude mamadi on nini mamadi dumboya ala nini mo waɗaɗa no wodi hay cadre ɓe kankan iwɓe kankan ari Conakry ɗo hande ko tawta kanko mamadi o sonke maɓɓe o yenni e maɓɓe mo go mamadi nini hoorene tourné ɗo sikkude gérugol pays koni toon armé on nini hiɓe andi hiɓe déterminé hiɓe felliti leydi ndi ɓe wawa hettude leydi ndi hiɓe andi ɗum noon joni noon fiyon femme moƴƴa fiyon hoolo moƴƴa ɗe balɗe onde arde ɗo on yiyay noon kuude fewn ko immoto harana menen komin wolantan kon ɗo harana komin programme wallahi kuude fewn immoto ɗe balle kon noon on kuude few immoto harana menen huɓɓiri nge yiite ko kamɓe tigui huɓɓinta nge yiite mi sikka on nani ɗo ɓe wiɗo e baba bari no yeeyi ɗo formation Maroc waɗi toon formation militaire arti ɗe balɗe ɗo o Conakry on nani ɗon yewtereji ɗin yewtereji ɗon noon jentoɗo ɗella hakkil ɗon andi ɓe chaque fois ɓe pousa pion ma ɓe hokka en ko hirnoɗo en fiino ɓe pusra pion andite sayinde fewtiɗe o sayinde fewtiɗen ko ɗon senirde wuggoto sayinde fewtiɗe o sayinde fewtiɗen ko ɗon senirde wuggoto sayinde fewtiɗe o sayinde fewtiɗen ko ɗon senirde posata pion awa ande ni no woodi probléme wonɗo immade hakkudeji maɓɓe ton ko tata kamɓe tigiri probléme o
o immoto tun kanko mamadi o waɗa padal o dogay few o dogay kadi ko tawta o dogide e ɓengure makko no kono no dogidirta no e ɓengure makko no mi wolanan ɗo par ce que nini foppu no andi hélicoptére maɗum air force français ɓen no négocia ha fottama fi muɗum ñande woni pango koyo air force on ara mamadi jumboya kanko e ɓengure makko ne ma hélicoptére o ara ƴettamo naɓamo yaha jippinoyeɓe koɓe jippinoyte o ɓe ƴetta ɓe dirata hara ko direction france par ce que so ndawi woni ko feƴi ko madagascar Andry Rajoelina fewnande coup d'état ɓay ɓe militaire ɓe ari kiwlurki ngu laamu pinka kon ɗum ɓe waɗi par ce que on fof mo ɗum avant que noon ɓe kiwlorade ngu laamu ɓe anduno kanko président Rajoelina Andry o ƴettuno o landi jama on permission yo jama o yaafo ko feƴƴi kon ɗi manifestation ko tawata programme mbi feƴƴi ka leydi makko o torino yaafo ala kulliyal yewtere nden arano haa do ay moment donné ɓe ndaari kono programme o waɗirta tawi hande kadi militaire ɓe décidi renversegol pouvoir o yi ko feƴƴi kon Guinée Bissau ko tawata Omar Sissoko Embaló hande joni nini kankadi mo aventure o gandi ɗiɗo fof konno mi waɗiranta on ɗi révélation ko fi on andu mo wawi yo waddo ɗum ko goo ɗimmitel muɗum faamo moƴƴa programme ji ɗin ka leydi meɗen no hecci hay Mamadi Doumbouya ndi leydi meɗen depuis 58 gila lagine wiya lagine ha hande so yiɓe empêchude duwaɗo ardade lagine yo ardo lagine ko par ce que ɓe andi so ɓe ardike lagine leydi ndin ko mene wawata wadde ndi leydi nunɗudi leydi fewde Mamadi tanki moɗon leydi ndin ɓuttinta leydi ndi yarata yesso ɓiɓɓe leydi ndin kadi heɓata ko wola ɓe exprimata ko sans crainte ni risque joni noon hiɗon andi si militaire ko militaire donc ɗon andi ɗe balle ɗo no ɓe woliri noon yoɓe wakkilo tout possible no ɓe confisquera pouvoir un coup kaw joni on un coup kaw maɓɓe ɗon ɓe réussi fayida e wi'i maɓɓe coup d'état maɓɓe o mais on famala e hunde on famala Mamadi o lanni lawde Mamadi fima ko jippoto ha ley Mamadi o nisanay ko kon wadde ɗon o nisanay ɗo joni noon are noon yewten fiiɗi mbuuri e o armée anden noon disposition ji buyno woodi toon hande ko armée on tigui décidi mi alanata ɗo profonde sako woɓɓe go inna ɗo ɗum no woltake ka voie publique ɗo no woltake ka réseau donc ça va y a pas de problème ala kulal janngo ma faɓɓe janngo après l'autorisation de faire jouer cet audio mi accitay audio on jama on gentoro audio on seeɗa seeɗa annatandam par ce que on sikkay ko sama kala mi jokki wallahi billahi on sikkay ɗe balle ɗo on yiyay kuude fe immoto ko tawta ko kamɓe tigiri immintaw kuude fe ɓe ronkayno ɓe guerrira no ɓe ɗanninira ɗum haray jama piiji ɗiɗi mi ari yeytagol on ɗo o saay ɗo hiɗen e situation sattuɗo watta goto hulu watta goto kadi perdre conscience ande alaji seldal en o ƴetti disposition ji makko ɗi ɗum non ko feere en ala natude ɗi détail ji ɗo ñande yewtereji ni hewti ko waɗa o ɗinno waɗete ɗimmitel muɗum ande Mamadi Doumbouya ɓe lanni lahude ɓe lanni jiccade Mamadi laafi danden ka leydi o lappi danden ka kocciro o laafi dengal ngal est ce que on faami watta goto hulu watta goto ƴeñjo watta goto sikkuɗo ɓe lanni hande kadi no yo jooɗe yo jooɗoɓe non fanke wonon tranquille continue activité ji moɗon ɗin watta on yaw few ko senerde noddu kala ko senerde noddi on watta on yaw si ɓe inni on ɗo son waɗali ɗum ɗo on heɓata kaydi ɓe fena yoni koɓe faala e heɓugol koɓe faala ko ɓe fena woni hay e goto maɓɓe wawata yaltode ɗo wola inna non ɓe fena woni ok ɓe fena woni watta goto hoolo ko ɓe wolata Mamadi Doumbouya watta goto wola ko konuma est ce que goɗɗo mo respectali parole makko depuis 5 septembre 2021 kono ono wawirta hoororade yewtereji makko jamais de la vie o wawata ɗum ok watta goto harayno mi wirke ɗo Mamadou Boy Diallo Abdou Adro mi wirke ɗo buye ɗo haray mi wirke on inchallah e daren ne clôture en live meɗen on haray ko noon yalla newna indi leydi meɗen ndi hetto leydi meɗen ndi hettoto wata goto hulu wata goto ƴeñjo leydi meɗen ndi wona leydi nunnundi leydi meɗen ndi wona leydi fewndi leydi ko tawta fof fota e ndi leydi meɗen si Allah wala no jaɓi haray ko noon watta ɗe balle ɗo mi yiiɗo yewtereji fof iɗo gandi donc haray mi naɓiɗo invitation on woɓɓe ɗo no faala ƴewde ɗo waɗa yewtere donc haray ɗon wawi ƴewde abbe mi ƴetta ɗo mi faala fermugol dammugal ngal mais jara voilà réfugie si mi naɓi invitation a clique côté droite donc ɗon sa clique ɗon a wawa ƴewde haray ko noon yimɓe buyno ɗon adde invitation falaɓe ƴewde o ka live o wawi adde invitation muɗum ƴewa inchallah Muntaga ok bo mi dara simi a wawa ƴewde ɗo Muntaga Diallo Muntaga ok peut-être tu peux monter si ça marche
Ok, bonsoir Mamadou, Bari Mamadou Yero. Mamadou Bailo, merci beaucoup pour les cœurs. Diallo Muntaga Mamou, merci beaucoup mon frère, mon ami, mon champion. Fils Ludalengodo, merci beaucoup vraiment. Mohamed Bailo Bari, merci pour les cœurs. Bari Mamadou Yero, merci beaucoup vraiment. Are kono Muntaga mina bani ma invitation on non dawa jawde. Odis mi waɗa ɗo invitation ɗo ko hombo kadi ok mi wawal ƴewde mi invita ɓeɗo kadi mi ndara si ɓe wawa échec ɓe waɗi on rejeti c'est pas comme ça pardon c'est pas comme ça ere ko noon falaɓe ƴawde o no wawi ƴawde ok oui Boubacar Diallo Donki Mariam Diallo Rahmatullahi Diallo, salam alaikum. Tierno Abdullahi Diallo, Force Abou. Al-Hassan Diallo, merci beaucoup pour les cœurs. Harame de Veltanion, bébé Timbido, mi ƴetta ɗo, bébé Timbido, mi dara si ɓe wawa ƴawde ɗo. On ɗibbi réfugié on, réfugié on, timbi a ɗibbi réfugié on, adduto invitation maɗa mi accepta ɗo. Adduto invitation mi ɗibba ɗo nde watra. Oui, adduto invitation toujours. Adduto demande addita e demande on timbi ko honno o timbi on addita e demande o additu demande on mi accepta ɗo en attendant hara refusale ouais si tu peux monter oui ko timbi on no meggiti innene on no o wawi addude ɗo ko Aliou Ba timbi Madina Aliou Ba timbi Madina addutu invitation on ok y a pas de lumière oui c'est moi qui ko min dannini lumière on ko min dannini lumière on donc hare kono Tim Abdoulaye Aliou timbi Madina addutu invitation ok Boubacar Biro Diallo merci beaucoup Bassirou Ba merci Bassirou ça va tu vas bien assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam RVLT merci beaucoup So Mobari merci beaucoup Aliou Ba timbi Madina addu invitation on addu je fais pas mi épingle ay commentaire maɗa no oui peut-être ça peut marcher hein. Addu voilà ara refusale Aliou ara refusale oui ara refusale ɗawa heɓude ɗon no ƴawira par ce que voilà a ɗibbay ko sengo ma ñama ɗon a yiyay ɗon Aliou Ba timbi Madina mi anda site kon waɗi a wawal ƴawde Ousmane Ba merci beaucoup pour tes conseils merci beaucoup Lamarana Bari merci salut ça va tu vas bien haray ko noon Abdoulaye Bari d'accord s'il te plaît donne-nous les vraies informations en confiance en toi inchallah merci beaucoup frère ne vous inquiétez pas ça va aller bientôt Mamadou Aliou Diallo aussi Mamadou Ri Diallo merci Sanoussi Diallo courage force à toi frère toi aussi merci beaucoup frère
Okay. Bani ɓeɗo kadi invitation mi anda si tawi ɓe wawa jawde si ɓe wawali jawde haray en hakkere noon waɗugol invitation inin mi yiɗo kadi woɓɓe gon ɗo mi anda konno kamɓe kadi ɓe addiɗo e demande. Ok. Hmm. D'accord. O wawi ɗo ƴawde no wawi ƴawde falaɗo ƴawde o addu e demande makko noon mi invite ba Aissatou Boubacar merci beaucoup mi naɓayi joni invitation on mi yi invitation mi accepti on ba Aissatou kono on jawali. Ok, Mamadou Dian merci beaucoup kedi nous aide inchallah. Oumar Ba Ousmane Ba pardon. Ok. Kerno Abdoulaye Diallo, bonne chance, mon grand frère. J'ai besoin de toi. Merci beaucoup, frère. Merci vraiment. Abdoulaye Bari, merci beaucoup. Amir Diallo, salut frère, ça va? Omar Dian, salut, ça va? Que Dieu nous aide. Amina Ba Aïssatou Boubacar Diallo, merci beaucoup, frère. Sista, Allah Yabi Doa, Jedi Kangoto. Mamadou Bailo Balde. Merci beaucoup, Abdoulaye. Toujours, je te vois ici. Ok. Haray Muminatu Diallo. Mi nabi onon kadi invitation mais wawal ƴawde. Vous pouvez accepter. D'accord, on va prendre une autre personne. C'est lui qui est ici. Daroden Dartoden. Ok. Daroden Dartoden. Je pense qu'ici, c'est les fans de Modisori. C'est les fans de Modisori. Menda kono hadi jawo. Menda feu. Menda si internet moɗon no moƴƴi. Ok, addi invitation fadolan RVLT habolan simi oɗo ƴawale après mi ƴawnete ƴawnete inchallah. Mamadou Bayle toujours je te vois ici, salut, merci beaucoup. Abdoulaye Dingiray, si je me trompe pas ko Dingiray ne, merci frère. Amir Diallo, merci beaucoup. Bonne chance. Dantawel Diallo, Abdoulaye Dingiray, Dawda kedi zeda amina inchallah, merci beaucoup vraiment. Haray noon ƴawa ɓe ndo fof no wawi ƴawde mais ɓe wawi accitude ɓe wawi addude invitation ji maɓɓe dawɗe dartoɗe. Haray mi naɓanima invitation a wawal ƴawde. Haray désolé mi dara kadi simi ƴetta ɗo goɗɗo ko kadi. Ok, toujours dara si oɗo kadi ƴettaki enen ko yette baɓe ni ba Aissatou ndare ɗon so waway. Ok, o ɓeɗo wawi ƴawde konno. Assalamu aleykum. Allo, oui, ara meɗen jenti on. Assalamu aleykum. Diallo ba Aissatou ɗon nande ba Allo, Aissatou allo, oui. voilà ɗon nande. Jamjo, nande. Ok, aray konno marɗon ko wiyon ɗo ko raɓɓiɗi. Allo, ɓe jippike haray ɓe heɓali internet kelɗuɗo. Ok, par ce que ɗo andi souvent haray non no heewi ka meɗen. Ok, haray abbelam ndara ɗo kadi no mi ƴettitora invité ji ɗin. Ok, ok, ɓeɗo wawal ƴewde pade yetta ɗo oɗo ndara se oɗo wawi yedde. Oui, ko honno RVLT mi naɓanima invitation on wawi acceptude ƴawa. Oui,
Bonsoir, grand frère. C'est quoi le titre de cette live? On yiltita to ɓaawo on ngari e retard on ndaara e ɗon hara eɗen ndaara ɗo invité ɓe meɗen me ƴawoɓe ɗo o ƴawa ara e frère an kadi wawali ƴawde Mamadou Renobe Diallo salilo général o général Mamadou Renobe Bari Mamoun Kalu ara mi wulike ma frère merci la weltanima moƴƴa moƴƴa champion hakkilare maɗa nden suudaki a wakkili moƴƴa Allah rene ko wontirɗa ɗon dandama bone eɓɓen mi wuriki ɓe mamum ɓen fuu mi accala e goto ɓe mamum ɓen fuu mi wuriki on fop mi accala e goto lallande stayɗo jam Allah taw hareɗo jam taroɗen dartoɗen mi famali message maɗan ɗo nous sommes connectés par VPN meilleure connexion au monde fibre optique pardon. Ok, quoi, je sais pas alors comme pourquoi tu n'as pas monté, voilà. Je vais prendre chez mon ami. C'est impossible de monter ici. Ok, RVLT, bon, mi habite toujours, mi applique à oui, peut-être tu peux monter maintenant, regarde. Appui côté ma droite, rejoindre. Côté là, du bas, clic. Ouais. Ok, exactement. Allô? Gasa Wajawido. Salut, ça va? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Donc, jam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ok, aray ko num mardon ko wiyondo ko rabbidi. Tengoran to fone jam. Alhamdulillah. Ko num mardon ko wiyondo ko rabbidi. Na. Kongol goto tat mari ko mi yota do gine mbede. Naam. To madama ko Allah subhanahu wa ta'ala kanko yowi den kanko toro den ko ti horu gonga. Naam. Continue wagongol do inshallah madama ko shaytan woni e gollude mudum to utare inshallah ko ben. Awa, y a pas de problème. Ay ko mari ko molite jini. Naam. D'accord, ara weltan. Ara ɗon joɗori on to. Ko lagine mi wontiri. Ok, ara on weltanama on jarama buynani. Inshallah. Assalamu alaikum. Ara yimɓe ɓen wakkilo mum jara ko yimɓe ɓen découragé e o combat madama feƴƴuɓe muɗum woodi mayɓe muɗum woodi muɗum ɓe gonti ha ko final inchallah. D'accord, si innama no yeyiɓe daroɗen dartoɗen konno gerdite. Ko en jonto surtout joni wonɓe jolluɓe information ji yaasi ɓe wona toola en ko nantita e maɓɓe yimɓe ɓen miɗo yimɓe kadi moƴƴe jentawol monsieur toola ba ko neɗɗo mannanda hoorema information ji ɗum jolde ɗin yiɗi firino ɓawa majji gila law hanno naaɗo wonde way ko gonga koko ɓe sakkiti kon wiide ɗo d'accord wawɗo ko hoore tappete wawata kadi ko hoorete d'accord inani joni haray ko noon fi ko gonga moɗon andi haray jama on no duwa wakkilade moƴƴa kamɓe kadi si jama on nanno feƴal ko mi wi ko si jama on nanno ko toola wi kon de o début hanno naaɗo wonni way kono so yalti o wooli goɗɗum janngo si waɗi yimɓe ɗon korta jooɗo ko inna ɗeykaari si kaari wolinde tele naa ɗum nafaten si jaɓuno ɗum ɗon ɗiɗi ɗe huwa taw nde yaasi d'accord hani famude ɗum e yotamo ɓe haa d'accord joni aray on golli ok min piri min ballal maɓɓe iɓe wakkilo ɓe nan kona wiide ɓaawa muɗum allo honno way
Aliou Ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Aray day jam. Jam tun na Allah to ko. Alhamdulillah on to jodori do onon kadi. No minen jodi Dakar. D'accord. Aray ko no mar don ko wiyo actualité fewndi don. Sina actualité on en tout cas dal fen no MP kawti parce que sandari wono situation fen do leydi men ni no hulbini no musique di. Parce que ko hebuden do ko régime ji di fop be meeda hebude si ko régime do. Ko torine yalla ittangen dum do kono non affaire wadi MP ridicule quoi. Ouais. Mi are lampoji question goto pour yimɓe ɓen e kala vidéo ɗo mi are komi wata inde fiide kala ɓe waɗi élection ji maɓɓe waɗi sélection ha hande Doumbouya yaltali wooli victoire makko wano sale waɗa disque waɗaga e fos ɗum ɗon woni MP gauche encore kadi adresse à la nation ɗe reeni Guinée Guinée inna Guinée fiide kala président ɓe rewɓe ɗo ɓen fof fof waɗa adresse à nation hay tawi wono Doumbouya wono ɓe en sopprojon wono ɓe wonnoɓe men fof ɓe yalta ɓe woola ko honno ɓe fewndini ɓe suwata yimɓe ɓen ko fewndi walla ɓe suwata yimɓe ɓen no ɗuma fende l'année mais e yii c'est la première fois ɗum ɗon e Guinée Doumbouya yaltali wuuro yaltali adresse nation pour so waɗade ɗum hoore mum kam no position Guinée ɓe ɗum e hoore mum kadi no holliri ko honto Doumbouya wonani en point pour actualité ji ɗum mi aɗa pose question pour quelle raison o waɗali ɗum ɗon mi aɗa pose question ɗum voilà d'accord haray o nani question makko ɗo haray noon taw mi profita ɗo noon taw oɗo taw ko wakkiliɗo ni taw moƴƴa dariɗo daditi haray hande Allah muyi o ƴawka live ɗo kadi si tawi kadi Allah muyi kadi o continue kadi ƴawgol ko Aliou Ba timbi Madina ka Aliou Ba timbi Madina d'accord haray miɗe tori jaman fof yaaro ka ɗerol makko kadi abono kadi haray noon on nani question makko ɗo haray noon Diallo Muntaga e no nder ga mi geri invitugol makka live ɗo mi wawali few ala jaɓude donc haray question makko on o landike ɗo landal haray noon gentitoɗe moƴƴa o wowlita moƴƴa fiyon fa moƴƴa haray filiti landal moɗon ngal fiyoɓe faamo ok mi are ko mi landi fiide kala tummo Doumbouya waɗi kawo ko woni ɗon mo gañike hande yi ko parti je makko ɗon fof yalti no célébérano en victoire makko kanko pour quelle raison o yaltale woori adresse yimɓe ɓen mi gañike élection ko ni e ni mi falira yimɓe ɓen félicitant ɗum ɗon la landi on question pour quelle raison kanko o waɗali ɗum ɗon deuxiéme question ko fi honno o waɗali adresse à la nation e guinéɓe ɓe o seetali ɓe ɗuma o haalnali projet maɓɓe société on ko honɗum ɓay hay ɗum o gañi ko honɗum wenni o prometta e Guinée ɓe waɗa e Guinée ɓe ni e ni o holo ko fuɗɗiɓe golle ni e ni ɗum fof o wolani mi landi ɗum question ji ɗin ko pour quelle raison o waɗa ɗum par ce que en daari eno lamɓe heddi ɗum fof waɗa e ɗum ɗon pour quelle raison ko waɗa ɗum ɗon an pose on question ɓeɗo d'accord haray on nani question makko on fi honnum Mamadi ɓayi o jama makko on wi'i kanko o gañike fi on o yaltalo adresse e jama o fi on adressake jama la guina o haray meɗen landal ngal noon haray noon monsieur Aliou Ba timbi Madina joɗori ɓe hedde sengoɗo Dakar haray konnum marɗon kadi ko waajo ɗon kadi jama on kadi jama on kadi ko mari komi waajoɓe wono sandari no ɗo tigi tigi on wono jamma o wono sandari wono jamma on par ce que kamɓe ɓe wonani déterminé fani ko fiide kala Doumbouya ɗe reni laamu makko ko laamu jaggu hikani mo waɗi torturé yimɓe ɓen on kadi mi seeta ɗo yo hono ɓe nangaɓe men cadre ɓe nangaɓe ɓen kadi no muusi wono kadi no muusi han kam min komi landi dal jama ɓe waɗi suude o ɓe waɗa soulèvement populaire kadi yimmoɗen dartuɗen daren ko honno waten wadde ini pour dégager ɓeɗo par ce que no muusi noon kadi wona sandari kadi kala ko woni e wadde ɗo ko fof fayda kadi sandari wono Guinée ɓe waɗali déterminé ɓe waɗali comme suude o wa comme Dakar ɗo wona sandari wono comme Dakar ɗo ine kala ɓeɗeni ɗumaji ni on ɗe actualité ji ni wona goto e puis kadi min ɗo ko marque min ɗo yimɓe ɓen ɓe waɗali suude o ko waɗali ini par ce que so wonno suude waɗi ini ɗum ɓe geratama ko ɓe geri ɗum comme par ce que soulèvement goto walla journée goto walla 2 jours dégagé no ɗe ɗo ay ka min noto yimɓe ɓe waɗi suude o waɗen programme goto yimmoɗen dartoɗen daroɗen yalten ka laawol landoɗen départ Doumbouya par ce que naaɓe légal naaɓe légal e findi lewɗe d'accord monsieur Aliou Ba timbi Madina haray minani yewtere moɗon nde on weltanama moƴƴa noon kadi kon kakaraɓe dari ɓe daɗiti
Hara non si innama, par exemple, onon, si me landi ka min kadi milando moama question, si tawi mi landi ka on ko hon si innama e daro de dadito ɗen ye immo daro ɗen dadito ɗen ko pinka ƴetteten ka ko station ji ɗin leydi nin darnite ko yeyayoɓe ɓe madina koye ferme boutique aji maɓɓe ɗin ka ko station ji ɗin sunnete ka kono par ce que min si mi souvent mi wolay minna jama o immo daro dadito kono woɓɓe gono toon ɓe famata si innama onon yo daro dadito yo jama laggino immo daro dadito ko yo jama o heƴu ka cuuɗi muɗum salano senirde kala ko ɓe nodditi jama on ka koye ɓe immo ɓe waɗa goɗɗum ka yaasi wolanela min komi mari komi woɗon so ɓenni yo immo darden darto ɗen koye yaltu ka laawol e naka yo piire walla ɗum o e yaltu ka laawol da hoole mettere men a faami ka kala activité innaɓe ni ko activité ko naɓata lendi yeeso en kuku a faami ka wono sen daari pays goto ɗo mi anda ko ayti mi anda ko hombo mi tiɗal pays on ko onninte mi ayi ɓen ɗon ɓe ari ɓe holli jaggu ɓe holli mettere fiyaga kono ayi population wonno ɓe révolté ka kono tan daari hay gouvernement horo ɓe yewno ha ɓe naati ka palais ɓe waɗi koɓe watta kon ka ɓe dégaji ministére cadre maɓɓe bus kon waɗum par ce que ko population ɓuuri marde doole sa nani laamu no pira ɗo no inna ni ni mimene mari pinka mene mari nangan ko kay population waɗaɗi déterminé population waɗi déterminé ko un jour pour soulèvement populaire on kopi monon yalde ga lawo kon ɗo mettere yagal ne koɓe randay ay min ko ɗum tori jama d'accord y a pas de problème haray mi weltani kew on jarama buynani d'accord encore une fois tammi weltata ko mosomo e cadre ko golle deputare souvent souvent mi suivete kono sa suivudema moƴƴa moƴƴa noon en tout cas raw ko weltano kon ma rek no jama ko ɗuro e ma parce que ɗaade fierté e lendi d'accord mi nani mi weltanike ma kadi moƴƴa mi partage ɗin e duwawji ɗin e wakkilare détermination maɗa on haray no en fof meɗen ɓayi ko janadiri wonɗen haray immode waɗon ngo jippiro no landi en fof meɗen namenen tum en fof meɗen wallidiri e ngo jippiro inchallah haray kono merci beaucoup vraiment champion merci ok haray monsieur Aliou Ba Timbi Madina merci beaucoup vraiment on waɗi ɗo yewtereji kelluɗi yewtereji labaɗi yewtereji hattonginaɗi kadi haray noon mi gueriɗo ƴettugol ma mon ami e Diallo Muntaga mais wawali few vraiment no wadde échec cette personne n'a pas pu participer en raison des difficultés techniques ok ok Diallo Siradio je vais essayer de te prendre ici si tu peux monter, si ça peut marcher. Ok, vous pouvez tenter, je t'envoie l'invitation. Peut-être tu peux monter ici, faire du live avec moi. Je sais pas si tu es là. Ok. Diallo Siradio. Tu n'as pas monté. Alassane Diallo, quelqu'un ici. Oh, lui aussi, il ne peut pas monter ici. Je crois pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Yacine Balé, ok. Je vais essayer de vous prendre. Si ça peut. Ça marche pas, pourquoi? Vous ici, ça marche, mais j'ai envoyé l'invitation Yacine Ba, mais je sais pas si tu as vu. Ok, tu as refusé. Ok, Alassane Bari, toi aussi, je t'ai envoyé, mais ça n'a pas marché. Vraiment. Et qui d'autre?